जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो आपण मैंने देखा पाइबे महावीर आखड़ा खेल जहाँकि दशहरा एवं दुर्गा पूजा उपलक्षे हनुमान भक्तों द्वारा आयोजित होता है। यही खेल में 10 वर्षर ऊर्ध्व पिला माने भाग नहीं था। पाखापाखि गोटे मासर कठिन अभ्यास कलापर दुर्गा पूजा समय यही खेल को लोक नजर को आनी था, जहाँकि विभिन्न दुर्गा पेंडल सामने यही आखड़ा कमिटी द्वारा आयोजित होता है। वर्तमान समय आम बारिपदा सहरर 3टी आखड़ा समिति प्रचलित रही। आज भिडियो आम देखा जाऊँ स्टेशन बजार स्थित महावीर युवक संघ आखड़ा नंबर 5 किछि खेल, जहाँकि चलित वर्ष 2023 सुधा 48तम वर्ष को प्रवेश करछि। बहुत छाड़
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ଖେଳ ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ କିଛି ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଖଡ଼ା ଖେଳକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପରେ ଖେଳକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାକଜମକ ସହ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଥିବା ପାଖ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ ଅଥବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଫଲୋ ଅଥବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।